Shahrukh Khan mu kigo cy'amamare w'Ubuhinde. Muri video tugiye kura filime 10 za Shahrukh Khan zakunzwe cyane igihe zasohokeye n'amafaranga zinjije ku isi yose. Uyu Shahrukh Khan umukinnyi w'icyamamare nk'uko twabibonye muri documentaire yashize, n'umukinnyi wabaye icyamamare abo bukombe, akora ibikorwa byatunga isi yose. Muri filime ze 10 tugiye kureba, dufite ku mwanya wa 10 dufite iyo bita Diloire yasohotse mu cyumweru 1995, yinjije hafi miliyoni 32 z'amadolari y'abanyamerika. Iyi ni filime y'urukundo yahinduye amateka ya Bollywood. N'uyu munsi iracyafatwa nk'imwe mu nzu za n'uyu munsi iracyafatwa nk'imwe mu zambere mu mateka ya sinema y'Ubuhinde. Ku mwanya wa 9 dufite Kal Honano yasohotse muri 2003, yinjije hafi miliyoni 18 z'amadolari y'abanyamerika. Iyi ni filime yuzuyemo amarangamutima, urukundo n'amasomo y'ubuzima. Abenshi bageze mu musiyo bakajya bararira. Ku mwanya wa 8 dufite Verizal yasohotse muri 2004, yinjije hafi miliyoni 30 z'amadolari y'abanyamerika. Iyi ni inkuru y'urukundo hagati y'Umuhinde n'Umunyapakistan yanyuze imitima ya benshi ku isi yose. Iyi filime nayo yatumaga abantu bagira ama emotion mu gihe babaga bari kuyireba. Ku mwanya wa 7 dufite filime bita Sword. Iyi filime yasohotse muri 2004, yinjije hafi miliyoni 8 z'amadolari y'abanyamerika. Nubwo itinjije amafaranga menshi, benshi bayifata nk'imwe mu mafilime Shahrukh Khan akina neza kandi kurusha izindi. Iyi ni filime wareba rwose ukumva uranezerewe. Ku mwanya wa 6 dukomeje hari filime bita Dawn. Yasohotse muri 2006, yinjije hafi miliyoni 24 z'amadolari y'abanyamerika. Ni action na suspense byayo byatumye iba mu filime zakunzwe cyane. Ku mwanya wa 5 dufite iyo bita Chennai Express. Yasohotse muri 2013, yinjije hafi miliyoni 32 z'amadolari y'abanyamerika. Iyi filime ni ya comedy, urukundo na action byahurije hamwe. Yabaye imwe mu zaciye agahigo muri icyo gihe cyayo. Ku mwanya wa 4 dufite iyo bita My Name is Khan. Yasohotse muri 2010, yinjije hafi miliyoni 43 z'amadolari y'abanyamerika. Iyi filime irakomeye cyane, ivuga ku rwango, urukundo n'uburenganzira bwa muntu. Ku mwanya wa 3 dufite iyo bita Pathan. Yasohotse muri 2023, yinjije arenga miliyari 1.5 y'amafaranga yo mu Buhinde, ni hafi miliyoni 130 z'amadolari y'abanyamerika. Nyuma y'imyaka myinshi adakina cyane, Shahrukh Khan yagarukanye imbaraga nyinshi muri action movies, akiniye filime Pathan, barayikunda cyane. Ku mwanya wa 2 nanone dufite iyo bita Jawan. Yasohotse none muri 2023, yinjije arenga miliyoni 140 z'amadolari y'abanyamerika. Urumva ko irutaye ndi yambe nubwo byasohokeye mu mwaka. Iyi ni mu mafilime yinjije amafaranga menshi cyane pe mu mateka ya Bollywood. Ku mwanya wa mbere uratekereza dufite iyihe? Ku mwanya wa mbere dufite iyo bita Devdas. Yasohotse muri 2002, ni ya kera, ariko yinjije hafi miliyoni 20 z'amadolari y'abanyamerika. Ni filime y'urukundo agenda yafashe Shahrukh Khan kwerekana ubuhanga bwe mu gukina amafilime mu rwego rwo hejuru. Kandi ese kuri wowe ni filime ya Shahrukh Khan wakunze kurusha izindi? Andika igitekerezo cyawe muri comment, cyangwa se uvuga ikintu tuzagukoreraho. Niba ukunda inkuru ibyamamare n'amafilime cyangwa se ibintu bijyanye n'ibyegeranyo dukora, kandi subscribe kugira ngo tuzacikwa n'ibizakurikira. Ciao ciao.